godini. Vođenje Silvinog vloga nastavak od prošle godine. Nemamo ovaj put čarape. Nemamo podjave čarape ovaj put, tako ako ste došli gledati treba čarape neka. Namjerno. Idemo u Beograd. Idemo s partim vlakom u Beograd. Park Factory, party vlak. Upravo smo krenuli. Bićemo 3 dana tamo. Biće nam vrlo veselo. Putovat ćete s nama na našim društvenim mrežama, pretpostavljam. Ako sredimo karticu. Da, ako uspijemo srediti jer nemamo ništa. Tako da gledajte nastavak ovog vloga. Ja sam malo zakržala što se tiče vloga, ali nadam se da će se to malo popraviti. Nisam dugo snimala. Mislim da ćemo sve dobro odraditi. Kad smo u kombinaciji, onda se super ispadno. Trudimo se. Čak i sprljavim čarapama. Da. Nekima smo dosadne, ali kojih je. Vidimo se. Ono što se desi u Beogradu, naravno, ostaje u Beogradu ljudi. Još jednom, pozdrav svima ljudi. Somebody who loves me. Naratora Silvinog vloga. Bog Marko. Bog Silvija. Kak si Marko? Dobro sam, kak se vi? Ma fantastično. Šta želiš reći za našu kameru? Marko, koliko godina Nemam pojma. Imam 19 godina. Sunce malo. Volim, najlijepi. Ja, on bi baš neki onaki... Ne znam ti... Aha, Q&A sa Markom. Daj, ajde, question. Marko, koliko si popio danas? A nisam puno. Koje to laž? Marko, koliko si prolio danas? A prolio sam puno. Više je prolio nego popio. Tu ne bi. Ogid spava? Pa ajde Silvija, blogerica, molim Šta te ne nešto pitamo, reći. šta ne? Pa ti si blogerica, sam ja, Pa čao. ne ide to tako, pa nije ovo tematski video, ovo ide random. No, ajde pitaj, random. Pa kak da si? I ništa, za što si se školovao, Marko? Evo, šta studiraš, Marko? Marko ne... Informacijske Marko ima 19 godina. Rochester Institute of Technology. RIT. Zagreb. Di je to? Čekaj, to ono gdje platiš pa dobiš diplomu ili je to... To je to. To je to, dobro. Gore, dobro. Smo na kolodvor u Beograd. Bog Silvija. Dobrodošli u Beograd. Vrijeme je sunčano, oko 20 stupnjeva, a meni je 30. Ne znam da li bi išla pješke, da li bi zvala taksi. Grlo mi je katastrofa i tako, znaš što mi je ometa. Grlo ti je u stilu party vlaka. Tako je, hvala odlično. svima na slušanju. Pijene. Ne, jesam. Pomalo. Bog Silvija. Evo nas tu, sad jedemo, smo bili na celu. Sad idemo prema hotelu. Autobusu smo za hotel s kolodvora. Tako da se javimo opet. To morate vidjeti malo našeg vanjskog doživljaja. Busave, auto. Drugi narod. Silvija i ja. I Ivan, tamo negdje iza. Ne može zoomirati. On je kriv. On je kriv. Mislim da će ovo biti jako zabavna 3 dana. Tako, Silvija? Mislim da da. Došla u sobu i cure su nam govorile kako su oduševljene jer nismo dobili klošarske sobe. Međutim. Jel ovdje sigurno A dobro, šta očekuješ od ovog hotela s 1 zvijezdicom? Isuse, to je jedino svjetlo u tom zahodu. Ja ću umjeti. Dobro, uglavnom, WC je okej. WC ima. Vidimo pišat.
Vidimo Dobre, pišat. nije čučava. Ali, dobro, ovo je okej. Imamo TV, koji je, da, okej. Imamo jedan krevet, imamo čak stol, okej, tu će šminka vjerojatno biti na jednom i na drugom. Imamo ogroman krevet na kojem ćemo spavati, ali... Šta nemamo? Šta nemamo? Svjetla nemamo, znači tamo je lampa pokidana, a ove dvije ne rade. Pa to nisu Gdje su? Čekaj, svjetlo, eureka! Uspjeli smo, čekaj, službeno. Hopa, majco, imamo čak 2 svjetla, jedna lampa pokidana. I ovo nam je pogled kroz prljavi prozor. Dobro. I sad smo ispred. Idemo nešto pojest, pa ćemo se onda spremat za van, pa ćemo ići negdje van, nemam pojma gdje. Na kraju nećemo ići tamo gdje ide većina, idemo tražiti nešto alternativnije, nešto što nam više odgovara. Čekamo ostatak da se skupi. Tako da je... Mi nećemo na Sandru Afriku, mi ne volimo Sandru Afriku. Idemo na nešto... Daj pokaži, molim te. Jesam, pokazala sam im, znači još jednom. Idemo do dečki u sobu i onda ćemo vidjeti kuda ćemo ići. Kika je malo podebljala šminku. Ja sam išla na nešto prirodnije jer mi se iskreno ne da. Nakon više od pola dana u busu jednostavno mi se više ne da. Ja moram priznati da sam vrlo zadovoljna kako mi je šminka izdržala. Ja sam vrlo zadovoljna činjenicom da se još držim. Da se još držim. Iako ne znam kako će moja balerinka, ali dobro. Vjerojatno neće. Nema veze. Odlučili smo ostati u... Odlučili smo ostati u hotelu, ako se ovo može nazvati hotelom. Rekla bi prije hostel. Uglavnom, odlučili smo ostati tu i onak chillat, zabavljati se, popici naravno i da. I sad ide s prodancija. Skrenula se. Da! Dobro, Olgi, kako se ti osjećaš na ovom party vlak putovanju u Beograd? Pa dobro, za sad Dobro, kako si proveo dani putovanja? Kako sam proveo dani putovanja? Pa dosta zanimljivo i burno. Čega se sve sjećaš? Šta ti je bilo najzabavljivije? Šta je bilo najzabavnije? Da. Pa nemam pojma, cijelo vrijeme sam bio euforičan, bilo mi sve dobro, čekao sam jedno sam čekao da krenemo i da krenem tamo, jedno je bilo dobra muzika, čekao kao sve okej. Si plesao? Da. Super. Da. I onda je bilo kao okej, ubio sam se. Dobro, kad ćeš postati onak? Šta? Prepristojan si. Ne, samo govorim. You are way too kind. Nije mi ništa pričao. Ti misliš da si ti dobar čovjek, Olgi? Mislim da sam dobar čovjek. Teško na to govoriti. Da, je. Ispovjedanica, malo si poderana. Ko te podrapo? Olgi. A navodno sam ja. Kog Silvijin vlog. Drugi plan. Uglavnom, šta nas jedino može izvući iz sobe? McDonald's. Da. Tu nema semafora. U razgledavanju Beograda. Probudile smo se i ja sam doručkovala Kike, nešto morala obaviti i sad malo razgledamo Beograd. Uglavnom ja sam dosta umorna i onak nekak se turam, ali dobro. Njih dva su u dubokom razgovoru, tako da. Ovo je trg, odnosno takozvani venac posvećen Nobelovcu Ivi Andriću. Deo koji se pruža od Skupštine grada Beograda do same ulice Kralja Milana se zove Pionirski park. Sve ovo svetlim tepihom, to je Pionirski park. Sam trg krase Stari dvor, odnosno Stari dvor je nekada bilo predstavništvo Aleksandra Karađorđevića i u njegovu namenu je podignut. Međutim, kada je bilo bombardovanje, dobar deo dvora je uništen i uspeli su da ga restauriraju samo tako da bi ostao kao celina, kao nešto iz istorije da nas podsjeća na taj period. Dok je Novi dvor predstavništvo današnjeg predstavnika naše
zemlje, Aleksandra Vučića, odnosno tu se sastaju... Tako da ljudi, aha, već si krenula. Ko si ti? Ko si ti? God sam ja. Ti si krivac što mi idemo. Tako je, ja sam glavni i odgovorni dežurni krivac, uvijek bio i uvijek će ostati. Ja sad ima nešto pojest fino. Kud nas vodiš? Vodim nas u jedan poznati restoran Tri šešira u Beogradu. Cijene su pristupačne, usluga je fantastična, hrana je još bolja, glazba koja je naravno uživo. Nemam riječi, evo, morate doći sami probati vidjeti. I Hrvatska je lijepa naravno, ali ima i Srbija dušu, što bi rekao. Ide se van. Isuse, baca me, nisam niš popila. Uglavnom, evo, idemo van, možeš ti u kadar. Idemo u sobu, bit će danas ludo i nezaboravno u sobama, valjda. Da kažu. Da, i onda poslije sobe, nadam se, idemo van. Da, to je to. Vidimo se sa partija. Jer kad duše ti izgleda blizu sutra nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sa normalno sve i živeti život tako me. Znaš ti dobro od tebe sam igrao i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti vreme je prošlo da krene dalje, da se osjeti ponovo igrao. Ali ja snimam. Proda mi je rakiju. Odličan prodavač, ja ga je naučila kako da je proda. Evo ti. Hvala. Čekaj da nađemo rakiju. Znači ovaj koji saste gleda jel si normalno. Daj curi rakiju. Evo ga. Ajde otvori to da ga cuknemo, jebate tog tovačića što peca ko budala. Evo ovu peca činga. Prvi led. Šta prvi? Prvi led. Gagarin, šta? Prvi dvojca, prvi led. Aha, Ikar i Dedal. Braća, braća. Braća. U pravu si. Prvi avion. Prvi avion. Joj, ne znam. Šibica. Jesi zvuka. Ka. Čipka. Već se ti uredila. Na š ili na ž? Nije to ni drugo. A jeba bolje nego čip. Jeba da tebi se crni noći. Čik. To je čipmo. Čipka. Čipka. Ove se da budu noći. Nakon što nismo ovdje, nego Bravo. Bili smo u Beogradu. Bili smo vani na neko dobro mjesto, a to mjesto se zove Splav. Mi smo sad u vlaku, ali potopit ćemo ovaj vlak i nećemo potopiti Splav. Bre, Zagreb. I uletit, a ja da. Nisi nikom očio. Zabaci ga od iza, dobra si. Nek smo mi preživjeli, jel' tako? Čovječ, ko nam je ovo?